از شێوەکار فرید حسۆ ji bajarê Qamişlomi. Karê me şêwekarî ye, resme karê dest e, dîkor in. Bi rastî destpêka gez bi vî karî rabûm. Ew di ibtîdaî de bi wexta gihînakê em biçûk bûn sefayekê û di duasiya an sê me şecihandin, me kar dikir, me resim dikir, em şecihandin. Ev tiştaya jî bi rastî min ji bavê xwe girtiye rehma Xwedê lê be. Wîna jî di risiman û wexta ku di risiman min dixwast ku ez jî wekû wîna bikim. Min resme çê dikirin wî jî neqda xwe lê dikir ya digot ka were ez ê tebeeleyim bê tê çilo bike çawa bikim. Wexta min dî ez vî karî radibim, teşjîع ji ehlê min gişî çêbû û ji hevalê min çêbû. Piştî ku me xwendina xelas kir, bi rastî min nexwast ez herim karê wezîfê. مخواست اشخار محله که خاص بی کار اوه دستا وکم فنی هنری د نوت و پنجادم محله اشخار وکر و مدست به لوحه کر براستی پیشکتنا یعنی اولی اما دست به دعایه و اعلان کر ازوبری خواب هن منابع محله خاکر فرید و وحید دعایه و اعلان کاری دستا دود از چوم امارات ما الويدر كي كار بكر بشركة خليج العربي له معرض لدبي بكر والشوم لبنان جي معرض الويدر كي جي بكر والويدر كي شغله فيصل امام الامارات فرصتك جمر شيبو ما سورة الشيخ محمد بن راشد شيكر كشكاوينا مرشتغلي بو سورة يعني كارته قلكي اسبهيه ام تخوازنت مهرجانا رسم الامير بشاركه از مدرسه واقعي شغلم او کارaya از نزیکی کار ایرانی مرتضی کاتوزیان براستی تأثیری سر مهیه قلت كيف فهمش كاري ينارتي ومدرسة تشكيلي از قلكي كارنا ينم از واقعي تاني بكارتينم صورة شخصي شيء كم بورتري وتابلوهات زيتينة سر جامعي سر جرانيته كاري ما أغلبه هنا بدسته از نزيكي ماكينة نابم وك في كاري مثلا مدقاني سر الماداك جرد بالكيبوند وك ألمنيوم شي دقائق مرود دقيني ورنجي فضي دركبه سبي دركبه شي رنجي رش أصلي مادة مينة فلا طبيعي حاملات أحلاما لبيدا جيهان فريد حسو كشكا منه او جي فيكاري دكي بطاو بزمارة وسر قرمي دارا